لو سمحت ممكن تشتري مني مناديل؟ شكرا ما تحرمش. انا معايا وايبس معايا مناديل. طب انت بتبيع مناديل ليه طيب؟ علشان اخويا بس بيخليني اشتغل عشان اصرف على نفسي. بابا وماما ميتين وانا بشتغل بس عشان اكل واشرب. اخويا دلوقتي زمانه جاي عشان ياخد مني الفلوس اللي كده عنده جمعتها. كام سنه ولا منين؟ هو منين اصلا؟ انا من هنا، هنا منين؟ من المنصورة من هنا. وهو بيشغلك انت ليه بقى؟ عشان تاكلي وتشربي بس؟ هو بياخد مني الفلوس بس؟ مم. وهو قاعد في البيت 24 ساعه ما بيعملش اي حاجه؟ ايوه، هو اصلا زمانه جاي دلوقتي. طيب اقعدي جنبي هنا لحد ما يجي وانا اتكلم معاه. طب ممكن تشتري مني لحد ما هو يجي؟ اول ما هيجي هيشتري منك اللي انت عايزه. يا بت انت اللي معادك مع شاب في الشارع، هو هيشتري مني. يعني هيشتري منك وقدم عليه؟ انت اخوها؟ ما هو قال لي وسع بس ايدك كده. اهدى بس يا عم على نفسك بس كده، تعالى بس. انت عايز اخوها؟ ايه؟ اه انا اخوها؟ اخوها. الحمد لله على السلامه، صباح البرومبا. الله يسلمك اخويا. شكلك وريني محترم بقى وابن تبقى ايه؟ ناس. كلمني بس، انا بكلمك انا هنا. عايز ايه يا عم انت؟ وريني بقى تبقى ايه يلا. يا عم انا بكلمك بس، خليك معايا 5 دقايق كده بس اتفضل، بالحب عايز كده. ايه؟ انت مالك داخل سخن قوي كده ليه؟ انت راجل ولا مش راجل؟ طبعا يا عم غصب عنك. في ايه؟ يا عم على دماغي وسيد الرجاله كمان، بس مش عيب؟ ايه اللي عيب؟ ايوه عيب اللي انت بتعمله. انا عملت لك حاجه يا عم انت؟ طب بس نزل ايدك كده يلا عشان يا عم بس كلمني بس، انا بتكلم معاك بالذوق وبالادب، خلينا محترمين جايبالي واحد وبنتكلم. يضربني ولا ايه؟ لا يابا مش هضربك ولا حاجه، بس انا بتكلم معاك بالذوق وبالادب. طب اتفضل، خلينا عايز محترمين. هي الرجوله علمتك ان انت تشغل اختك وتقعد في البيت؟ ايه؟ عشان تصرف على نفسها. طب انت ما بتصرفش على نفسك ليه؟ انا بصرف على نفسي. ازاي؟ من فلوسها؟ لا من فلوسي وهي بتصرف على نفسها من فلوسي. ازاي يا جدع؟ انت شغال ايه؟ انت مالك يا عم؟ شغال انت تحقق معايا. ما يمكن يا عم اكون بحقق معاه. يلا يا بنتي يلا. ايدك جنبك بس كده، الله يسترك بقى. استغفر الله العظيم يا رب. يعني انت جاي متنحرن قوي ان هي قاعده معايا، ومش متنحرن ان هي بتلف على خلق الله كلهم، وتقف حد يقول لها كلمه حلوه او كلمه وحشه، وانت عارف اللي بيعملها ازاي؟ مالكش دعوه بيه. ازاي؟ زي الناس. نزل ايدك بقى يا يلا. حبيبي هنزل ايدي بس يلا. انت اقف بس اتكلم، اقعدي بس. انا مش انت بكلمك. تعالى هنا اهو. بس انت نو مالكيش دعوه بالموضوع ده، هد نفسك بس يابا. انت تسمع كلامه؟ يا ست تعالى اقف. والله ما داخله البيت. بص انا بسمعك كلامها هو، وبخليها مؤدبه وبتسمع كلامك، هي وست محترمه وزي انت اللي الفل. هتخليها تسمع كلامي. تسمع كلامك في الصح منه، في الغلط ما تسمعش كلامك فيه. طيب خلصت؟ انا خلصت. يلا بدل ما اديك بس معايا بقى، ما يلا بدل تتكلمش ما اديك. يا عم هي حماره ولا حاجه عشان تضربها؟ نقعد بقى الجبر بقى. خلاص يابا خلصت اللي عندك؟ يابا خلصت اللي طب يلا بقى عشان نمشي. يا عم طب هي مش هتمشي معاك، ايه ده بس صلي على النبي. مش تمشي معايا؟ مش هتمشي يعني معاك. مش تمشي معايا؟ مش اهدى هتمشي بس، معاك اهدى. لما استنى بس انت كده صلي احنا على النبي. بنصور، اهدى. تصوروا ايه بس؟ لسه كده ورا الشجره هناك هتلاقي في حد بيشاور لك. دي كانت تجربه اجتماعيه، بنشوف رد فعل الناس، وانت طلعت حد شهم وجدع. انت مالك بقى يعني عصبي كده واتحمقت قوي كده ليه؟ زي اختي برضك، ما انا عندي اخوات صغيرين. احب توجه رساله ايه للناس؟ لو حد بيعمل مع اخته كده وبيشغلها اي شغلانه مثلا عشان هي تصرف على نفسها وما بيصرفش عليها، ما ينفعش. هو المفروض ان انت راجل، انت اللي تنزل تشتغل وانت اللي تصرف، غير كده ما يبقاش راجل اصلا. موافق نزال الحلقه؟ زي الحلقه. ممكن تعمل بايل الكاميرا؟